Abatura ebabugambiro babirana bavuganaho muhezi wa RDC Wilberforce Ongom omuchiko rwa PDM orubira hakanisa ya Rubanga. Chairman wanje nogwe mu rugoro wargaho kuna bendiaho nabona murugura wenyine yanterere sumu ati oryomwe ombuba cyuzinjire izina ryawe kuza kutunge sente za parish modo mgenu chairperson yatere sumu nguturundane sente zo kutware papra byitu nguburyo mahereze 15 muruhura na mugaruka mundiwe ntinyewe obutwahandika no butwiza no butwagera taruha yibatugambire garuka kuhereze sente ntumweni nyowe kubaranye tenkaza kuziyayo ntogoro kwende sente 15 ndindaza umukora ryezo sente nzumuhereze ndindaza hire kandi nashanga izina ryanje tine nahire gatoga yanshomera amazina abantu 8 buri muntu kwete 15 namugira nti 15 ati ntineza transport kare kama ndebe group yanje turundane sente tugire tuzikwereza. Wilberforce Ongom ahemsebwe oryo muhezi wa RDC wa district ya Rukungiri arabwire chairperson ogu okorekeraho muze ogukuriye nguzi tuketaga urucuko rwa Rubanga tukamuhoninga aha mutima gweye nama y'ikibambaga ngo kikirenga kikoze iki mureke tube tumuhire cyane because eze sente niza kubona izija buri mwaka ugu n'umwaka gwitu gwo kubanza katutegereza gwa kabiri tuzagaruka. The question yo kugira ngo noshaba bate sente keragarike kija members numuza kushitama nimwe mwamuhira karuru muhandike mukono yanyu muhandikire naka kamasho officer muhereze RDC copy tuza kwijana tumuye mu bwisi. RDC hona shabara abaturo kwatera hamwe kureba ngo barwanisemize y'obushomankuzi omukora ya parish development model. President Museveni atugize ngo abashuma nimwe mubakanyisi agize ngo umushuma tutwine facts we Oliver aranitwe chairperson wa Rubanga PDM sako owabatura bari kutunga mwaka 10 ayihakine ku mugambo aho omugandi abatura bo mu rukagwanya ruhandagazi omugombora ya Bugamba district ya Rwampara beterire nduru ombebembezi bagumze ngo sente za parish development model zikabeze empano wabo tine cyohire tine cyo rukhebwa agamaraka aho pati twine obushobozi twine na technology yo kumanyimwe mugamba izo barumuka no vuga piki ubakafutirwa kamanza waburwa na network wamugira ari umusawi yagambire ngo kayinento mu mbuga avugacuta ku masente akagurente uyagambire no echo kacho gambire deno gundi waka wamugira ngogo musizi uri no kurekera manero C5 akwimtwara abiri ngunoro mugigo tatwire sente atereka tutaza kushisho bwire Chairman yaro situnoburro somesota ngumuka amkisa speed abayisiza abantu batashomaje mwabara kuba babara kushangwa batizize kashitwa babandize group yitiyona narongo tutwiwa mu bareta fire zitu omukuvuzi wa kanana katano chairperson tumure no wo muruka abarukushongwa mwaka 10 bashoborire Enshonga eki abuja nyo kuri forms nyo form tinkuze yo burkanya nabandetera kunu ebagira bata namazina gwandetira again nashanga barya bankayi abo muri kagwanya ruhandagazi nabawe forward abantu bahise usitama moto na kachiko na PDM na PDC abantu abasente so hata phase ya gashatu niyo kureba ayibahira abantu nyonta kimanyita shijumire cyo kurana abantu kujya kugombara kifa baninge sente kinkwenda chairman tushereke bintu ahandriro hamaziga mingi mukiza harufu umuntu agamba PDM kunyonda ukoretse we yakchore ahintari eze mpapureze mukwisebe papurebe itu wazona Sunday day banyeta ngunyuzo mu rukiko tukoreka kuyege tuyoho makanga kandi aba bantu makanga twagamazima bareke kumugamba bakaba bamukunziri konka abantu bamutamizi kao bataringa ya Willy araganiso kwija kuchondoza ahawe gomborora na chairman tumure kureba ngo sente za government tizafabusha hari chifu wagamba bamutunga kakumu tuza kubicondoza kandi abo gukora nabo ni bakimanye kora abo lisibo sabantu banye bakakutunga kakumu you must be clean study echo we see what to do
district ya Rwampara ekatunga billion 3 nka sente za parish development model kandi Nyaruhandagazi nkomuruka gwahebwa million 107 gasha kwa Dan Basibye na Susan Charlesima.